Jam kuda ya puni. Pak. Sini sebentar, Pak. Hah? Sini sebentar. Diputar, dijilat, dicelupin, enak kan Pak? Kadai cak apa timun tuduci? Jangan bilang-bilang sama Mama ya. Kadai cak Pak, mari dulu Pak. Kadai cak apa amah timun tuh digilas gitu. Aing. Kadai cak apa tak sedut. Sudah siap? Siapa takut? Baru gitu kan. Ingat, nyat apa kalau Raden? Sudah siap? Siapa takut? Pal. Huh? Bagaimana rasanya sakit gigi? Lebih sakit daripada sakit hati. Sekadar lawan. Apa ya? Sekadar lawan. Sar, Cang manci undang nih. Nah, apa nih? Harap dadir ya. Ini Untuk pernikahanku tanggal 31 ini. Loh. Ya sekedar nih. Oh, Pak Komang mengundang saya untuk perkawinan ya? Oh. Tanggal 31 nyambut tahun baru langsung. Betul. Sekalian Kawin. nikah. Oh, nikah. Sudah punya pacar? Iya. Kayaknya lu mau blog kewat ya. Kengkin. Sang lah pacar nyin aja ngantin. Bangkung cia. Tuh ada yang ada bangkung. Kau jangan mentakon sudah punya pacar, sudah. Tuh peragat, jangan mentakon. Sudah punya pacar, sudah. Tuh ngagat bangkung, cang Picang bu bangkung, tadi merasa cang liang cang wot. Sekadar lawan. Nih, tampi cang nang cini nenan. Sakiwalo cang kene nak masih. Setelah pengen waktu jangan nganten yang tanggal 1 nih tahun baru nih. Pangulih je ngin menapo ingin liun gaya jangan tu gaya ini. Dino tu cepot diolas mulih. Apa tumen jangan nganten pak. Tumen nganten? Tumen. Paduh. Ini dan calon sih. Calon. Anu nih kalau kurang itu nyen. Rencana nyanda tunang sih itu naik. Bener calon kurang aneh. Oh ada aneh. Alit adi-hari ada aneh. Adi patuh cayo sih. Sekan. Cang alit adi-hari nang cange. Penyanyi itu. Man si Kengken. Kengken nyat sini. Si Kengken nyat sini. Wah. Lengah sih. Macam cang ulang bidan kadang subuh. Betunang jaya. Yang kedua nanya. Ayo. Pas kini dua gong. Dongkrak. Nah. Dongkrak. Nge. Nah, nih. Woi.
Bijay. Kene mbok kegedean nang Bayu. Oh, betul. Oh, kuda kene jelek dua agung dia. Nyen jelek. Oh, apa? Wah. Aduh. Apa? Apa dia suah tu? Apa dia suah tu? Iki rambutnya ulung. Rambut serap ne. Ayang. Kene mbok kegedean nang Bayu. Ke mane Ini jokraknya. Asong body nas tu di Prabon atu Nah, kita ada sukro tu. Guys. bagus loh. Agus. Bandingkan ngajak celeng. Bagus singken gamang Aja nih. Udah ya ada dua gong kene tumuh. Budi orang celeng boyo. Ngok iya tu. Budi orang gajah tidong. Ngok hijau. Lali aja. Hijau lancaran. Hijau melancaran. Jos dia ke Semawang airnya. Hijau melajaran. Ini sekitar jero tuan jo. Jero hijau. Jero jog. Tuh. Dia ke nganten iki tuh. Hah? Dia nganten. Jangan ada nganten tanggal 1 niki. Dia tanggal 31. Ada surat-surat. Iya, bukan undang. Maco bisa jo tulis masing nama. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Apel teman dari Duagung di jero nak lekateng bos. Mbok tawang keto. Do nyampe Duagung. Tapi tiang tadi parakan tiang sing dari Duagung. Benar. Kadang tuh kuren tuh sing ada misan aja umah tiang. Wih, apa? Merajaan tuh memisan aja sangat ya. Nganin kan ngomong. Nyen ngurit itu. Bayu gede nah. Hijau merajaan itu nak agung memisahnya sangat ye. Bas ponga juari. Nake matuhong Jakti. matu merajaan gelah. Nge. Memisan ora. Aja sangat yo. Dan ada unuk. nak kenten. Kenten kengken. Papan dia ngatur orang ayah ngai Bener, merajaan tuwe. Mana memisan merajanin ya aja sangah apal. Dijodoh nuk. Dijatuh unuk. Dengah anak malu petau kan. Jadi jawab betul dia. Papan tiang dah ngatur orang ayah ngai merajaan Bener, papan apel ngai merajaan ya mekejang. Sisan-sisan ini ko anggo ngai sanggah tiange. Niko boten misan niko. Sisane Sisa lakar itu berajaan itu saya nyuang. Anggo disanggah jangan kan memisan Sisa tadi doh. lakar nih. yang Oh. keto orang apel tadi sing ada surat-surat mbok taro yang gurun ya memisan aja. Aja apa taro yang gurun apel. Tadi ada hubungan kentan. Bener yang guru dan bisa ngai surat. Jak lapor enggak swarga nuri ka. Bang pecat apa taro yang gurun yo. Kacau deh memisan. Weh, nebenan ke kawin. Tanggal 1 di tiang. Yang 31 Nyen mau juang nih. alit tadi hari. Saya nak metakon benar-benar. Sekan. Serius gitu. Itu tunang tiang. Nih, Alit tadi hari penyanyi itu masih. nih. Padahal nih kalau lihat adi-hari. Yang nyuang ke. Jang, Kengken sini. Kengken. Ragat. Bener. Kengken ngadong prabot nih. Nak udan
Cang bos sekon udah paranormal cang utat to jatuh karman cang mulo. Cang sudah dipasang aja toto nang. Aliat diari. Bosekannya. Bosekannya. Bosekannya kengkene dadi tawangnya. Butawangnya bosekan kalau nggak usah undang. Nah kang lantai tanggal 1. Nyen ngurene. Baliani. Balik. Neng omang apal ngurin. Kene nak bawa aja yang keliling milah mana aja. Keliling, Ande yang dan sampai yang endohoi milah wah. Moto. Do akhirnya kan dibuka umane, petaro jagur tiang ke bapane. Oh. Yo antam tiang pendo yo bangun tiang entan tiang landas gitu. Wah, ngipi ada aneh kau. Aduh. Ngipi bo. Artinya kan yakin bayonya aja tiang. Sing dadi yang ngurusen ban ngipi surat-suratnya pangejek mekejang ban surat ngipi daden. Men yo kengken. Betul man mau banu ngaliang separa normale panget jatuh karman cange pangalut adi hari yuk gitu. Tawang bapane, tawang. Ngin. Alit. Ing. Nyom sing tawang. Jangan buat menikmati dalam mimpi, Pak. Ucang nak sing oren ken baliane. Gopan sing tawang cang. Bingung jalan bogelam ngurus kene. Kene aja drong yo acarane kengken. Dro. Oh, Nggih, bagian napiang. Jang sing kawin no. Dan lah tunangan. Aduh, Sar. Ini bosan kalau tugas pokok era gak ngiring itu. Saya mbare pengidang menang, pengman rabi. Oh. Jadi raga ngidong ngantian kan harus kita mendahului. Kenen bos raga ini. Nomor kuda kadan mana? Kalah mau sewa maro. Nomor 7 mana no. Aduh. Makanya nangkil nangkil mungkin. Iya ki. Ke ajen tuh. Bosingnya anu botage nomor 1. Oleh yang di sini. Kengken lagi. Ngai panggung ne pelih bano. Kengken. Pasti bubuh sungsum melakar ketan lakarne. Bangung niki. Oh nyang belek. Oh dong. Cokor cuy belek. Cokor tuh belek tau. Sendiri nak itu. Lah nak nawang. Lakarne belek ne. Oh. Main nangkil nangkil. Nih. Jen mantun gelah Cening bagus. Asa puniki. Bas gede nang bayu mirip dino. Nyung giling kan. Jen mantun gelah ini. Mangke lungun. Mangen itu boleh matur. Jengken Cening bagus. Aduh, cening bagus. Haji senang kemohon dipuri man. Men mantun. Men jengken mantun. Saya mbaro nomor 7 boleh. Dong kalah ini. Tumben bumi angin ribut deh. Kalahan. Tuh, nyen ngalahan ya. Dan rak kayo naji. Prabu Duwe wong silang jano. Ane jeneng anu tuh. Oh, Ngeronong. Sar. iya. Pal. Ningel. Oyong nih. Ningelah tanggung jawab ini sing panak gelah sing Ci jak dua. Kemudian iya. Mudah bisa kalah. Bos kencat itu. Dia mau kendeng kemudian balik. Itu mau kendeng Inggris kencat. Inggris. Tadi bangkalah. Cening megeneng Inggris. Megeneng Inggris tano. Megeneng barat ada. Terus. Jadi ingin kalau bertanggung jawab nih. Tawang cai jak dua. Udah panjat. Nimbang lah cai jak dua. Aku dolion pilpres kali ringgit. dan kena bentiang hitung kan di. Mencening banglah pipes masih keroblah ringgit. No. Api sampun apel jak kangsal.
muang mesetan bisa ngedek ketuaan. Kayang pes panak gelah Wangci. Bidan, gas nih. Awentan jono. Semantan Ulo tuh diang. aku lah. Tapi aku nyata-nyata nyemak. Saya nyemak. Dan PC. sing ada. Apa ada? Apa sing ada? Ada keto do sing. Dan ada dan nipun nyemak melanyang marana. Ada. Yen kene unduk cicak dadua. Suap je mulai jani. Kentan nang lampun. Mulai je. Gelah bakar ngeliang panak gelah ni. Ayo, Kuranan. isi. Mulai. Mulai aduh. Hot. Mulai. Hot. Jani aji ngaliang. Jak man. Yentan boleh tan lah kayon aji nih. Jak lak sajan. Lan jani cening aja aji. Eh. Mai jalan-jalan. Ngiring ngangan Palungguh Cokordewo menawi da Palungguh Cokordewo sampun surat langkung. Rasa sing sireban gelalakan lah turang mati. Apa gue? Duh na dading sapu kekene otang keladi. Sapu napi radu langkung. Radu langkung istri. Sapunapi menantuk didiang newek raris ngiring ngangan Palungguh Cokordewo iring sang alon-alon lan turang pemargan Palungguh Cokordewo radu langkung. Sing sida gelalakar memargi bibi ingin diolas keladi. Radu langkung. Da bibi ngutang keladi ni bibi aduh. Menawi kewenkan ponok iring sang dikemesanakan. Bibi sing idang kelama jalan bibi. Radu langkung istri. Sapu iki rek margi-margine jono. Nah mopon iki sakit waduh. Bibi tulungin keladi. Nah. Tulungin tiang jero tulungin tiang. Makin mangetiang ning ragone. Kunapi ada di tiang mau kau kan kiragon. Tiang penyeruan. Mongke keadaan tiange. Men rago. Tiang gangsar ongkek. Mongkek nang da jahil. Begitu. Oh gangsar beli cekedo Beli tiang. oh dadu. Nih idut bagong Idut istri. bagong. Aduh ratu. Kene tulungan tiang jahil. Nah lo. Bibi sakit bibi. Sing medaya ci. Dong lah simpenan ci nih. Simpan nang apa nih? Tuh, jana beling ci. Bila jana beling, kan kekenah pancai. Kingken lah di sing modayo kingken cang. Dia mesra aja cicing lah nih. Ngelah apa Anu, Nyen beli gangsarnya. nyaman tiang ada murid TK main barang. Diapel tiang lah nyamu Oh beli apel. Wipel. Hah? Cisi ngencah san kemo. Hah? Baru cang nyeledat may dapat cang ada mau belisan. Oh nih waduk. Waduk nih nak sungkan nang ingal. Lami kan bapo nih. Tulung tiang Tulungin tiang jero. Bapo. Aduh. Sing ada di ini. Marawalin jam 1 ngoyong di desa lantas kengken taruh serak terus memunyi abesik ngajak Soma
somahe kalau belih ban ngalih kuranan bos jegek ban ngalih kuranan karena nyake ken somahe sing adolen ban iragong lah kalau cemburu Dewa Ratu cemburu Kijo sing dadi kalih samangan kaleno Kijo ayo teko ampun yang colak-colek pang sakit gede kurang dia cemburu bangko do colak-colek ayo nak mau ani nyolek amun nak lo tepuk ke kensomah diajak perjani cerai sing adikku dia pengkong saragone colak-colek ini namanya aduh hanya lah kan ini ya aduh marah di mana caplok ke cungu di mana sih mulut cungu caplok yang beli apa mbak? Yang cungu kan terus cungu ngelek-lek cungu cacadek yang mau nyaplok. Beh gaya nih. Beh. Lah, dah ketai bawa jalan. Nah, kemudian beli gerenyat gitu. Gadak basatung kan gak ngamplok as boy. Ini marah nak dua sing nawang zaman modern. Nang majalah ni ben po. Oh, nang majalah. Melet beli nawang pejalan tiangan. Oh, pangsan. Aduh. Beli. Welo lo. Diolasi conan. Di marga no majalan keto. Apa artin pejalan itu? Apa yang cara beli? Dok itu majalan sing adolen buang pejalan itu. Weh, to sing nak beli dok kan ngendahang nek buka gitu. Jani zaman sumber reformasi, kan ke pejalan tiangnya harus direnovasi beli. Oh, telaksakan pejalan ini. Oh, tolong. Nengke tolong. Nanti yang bertakon kan beli. Apa takonannya? Yen mata apa gunanya beli? Ningalin. Bener. Yen bunguk. Sing adolen ngeraos apang lemah lembut. Yen limo apa gunanya? Angon nyemak sing adolen. Man yen bangkiang apa? Yen bangkiang apa saben terus angon kene. Nah, tuh saya sejaban yang kene bangkiang tiang gunanya. Beh. Yen bangelah kurenan deman mepayas beli nguel. Jangan sing suka nawannya kene pengangon cana ketletekan nyak mais caranya atengo telah tegal angon meliang pengangon nih madam jelema lengah jangan cemburu kene dijaninya cinta dong beli cenidru kan tiang jangan cemburu ban tiang mepayas say ne ke kene mudiang mepayas toge nyen bang pepayasan somah po sasai tawang. Hai Kengken. Jangan beli selalu menuduh dia yang bukan-bukan. Mengkenangi Kengken, kalau makelah diri. Marah beli dari muanio, marah beli setatet di doran. Sesai ngalahang nak loh dogan marah bertanya saya kajak-jak beli. Ne malu nah. Mengkenangi Kengken, balak gerimutan pasang kami. Canda aja itu, Kengken payu. Benar beli. Benar, Kengken dogan jang payu. Diatur mesian, diatur cerai kan Kengken. Jangan ajak. Oke, jangan Kengken. Kengken, jangan itu jangan si Kengken. Ben manis. Ayo ke kene ngaji, dogan kekotokan boy. Agak bejang nampedang tuan-tuan beli ya. Yen sing kelenges colek kan beli jang aduh kapan jangan tot mai. Suluan naik gobo di banyu berak ngelakuran aja yang ngelolek kene ya. Dong Buddha mira matan jangan pidan beli. Malasan pengklupeng pacang ubaran beli. Radu, mone bagus jangan masak nyisengnya. Mone suga jangan masak cisengnya. Tegareng bekat dinit lo kotakan benak undang ya cengeng yang
Kujang jang lah somane kene-kene. Betawang soma jang kene jang ngalih jang man. Bik ngalih. Alih jolatna. Kadang wani-wani kan bisa-bisa gitu. Bik. Nya bicara pepatah orang. Pepatah kengken. Bik. Meli poheni di bitro. Meli kacang di pupuan. Bik. Bawang li. Kengken pepatah nyina totonan. Meli poheni di bitero, meli kacang di pupuan. Artinya kengken tuh. Meli poheni di bitro, meli kacang di pupuan. Laki-laki suka memitra, perempuan suka cari pacar. Bah. Engken, pangkengken. Nah, ngalih po pacar. Cang sing kengken. Ben mani cang kang ngalih pacar. Penyanyi alicang. Oh, penyanyi bobab sana. Kumese malu kuresen engke ya. Ngalih penyanyi lekotokan, Bu. Lek-lek yang nyaing bidan. Goyang pinggul jalan kalih. Goyang pinggul nih kengken nang tegarang malu pangtepok je goyang pinggul. Donyi ngomong. Jani itu kengken. Oh, tunian makere maijan celanaan cabelus nih. Mabok. Cang orang ngelos beli nama saya ketlon sing mesti yang celana mobo nawang ada cang beli. Malah takonin nyanyi, kemudian celanaan calus nih malah ketang. Beli kengken poleng kan. Oh, beli men kok ketang. Agam nih ngomong. Masa laki-laki men? Men itu. Men engken? Men ceret kan. Beli. Asakan-sakan beli gedag nih. Kemudian gedag. Beli. Dodo sangat-sangat besar nih raga nak mau kurang ada nih. Cara John ajak cedok keren cedok beli pasti kok kapan mau ketuk beli. Nih cang sốt mi agang tekon nak nyebak. Nak lo nih belang. Belang. Ini benih laki-laki bobab nih. Bajingan kok jadi laki-laki. Nih jak tanam. Pantes boy. Cuma nelek. Cuma ngaku sing hidang, sing mampu ngudiang cilek kotokan boy. Tipis saga. Semerake cong boy. Nah sakit beleng nih. Sakit beleng sing hidang naneng kudiang boleh. Bapak dia yo sing kedua nyap ngeremokin po. Sakitnya dan malu unokan po. Nyeneng lah belengan ini. Nyeneng lah belengan ini. Nanda mau takon. Wah. Ye. Ini buat pesu nih. Ye, kudu pesu. Bapak sing nyak tangap. Sing nyak tangap antem kan adina. Nak nyakit. Yo tanam gitu. Sar. Nenek. Ye amplop bakat. Yo tanam gitu, Sar. Hah? Hijau. Ada nih. Ah. Buat tanam jang. Hijau. Di sangah. Hah? Ada di sangan nanam. Itu nah dia balen. Hijau. Bale di samping bale tanam. Ben gagah jadi. Benar sing tadi. Aduh nyajang. Tengah. Senadi di sangah nanam gitu. Senadi namanya kata. Lihat meme nanam lah. Aduh, mone undok kejebian macano, meme. Meme sing macano to igangsar nak paling ngawak, bang meme bang ngencane totonan bang. Cak kaden mesing kita macano. Enak dori-dori. Kengken apa kengken? Ijo tanam tuh, ijo. Apa
Arin-arin aja tanam. Ye, adi tanro adi bapo. Suami gangsar Suami nanam. gangsar nanam hari-hari. Oh, Orang yang ingin kan? nenek tunu nih. Udah dong reku. Buat tanam, Cang. Bapak tanam. Buat di samping pohon itu. Tuh dua gitu. Balen nalu na, balen nalu. Apa? Lo apa mau nih? Nah, nah. Nah,